lapha abantu imali asethi nifuna ukubaphuca ngo-last minute kanti nanithunywe umuntu nithi bapheni imali. Akekho umuntu owathi ufuna ukuphuca kobuye kade ethube kumbono la eshaya ucingo ngakwala lokho ukuthi no, it is wrong. Kodwa yonke lento nje uMax. Sikuphi isidingo sokuthi nina mangabe ninenkinga ekukhulumeni kwenu ninodwa bese niyabuya nizokufaka la ku-TikTok benithi ama-result alokho yimaphi? Eyi, Hayi abafundisekile abaqeqeshekile induku ilungisa izinto enje. Hayi bafethu, msana ukufuna lokhu kuba khona abantu ekufuna baphenike manje kuthiwe sekunenkinga, inkinga ibikhozwa yinina ngamabomu. Okunye nje mina sengijabulela ukuthi sesiyabuka ukuthi kahle kahle kushuthi abantu basuke bevandalize amagama abanye abantu noma bethuka abanye abantu ngoba besuke bazibona ukuthi khona bazokugeyina ngoba ukuba kukho yonke lento abantu badefend ukuthi baxove imiphefumulo yabanye abantu sebefuna ke manje ukwenza income ngenkani mabe ngasakwazi ukwenza income sekufuna manje balobhisheke bese bethi sebeyadestroy omunye umuntu kodwa badestroy umuntu sekufuna ubani manje oselimala ngoba phela abantu yonke lento eyenzakalayo ilento abantu ekade beyenza bebhekisa kwabanye abantu namhlanje sibheke kubona sekufuna kuphenike abantu. Bafethu msana ukudlala ngemizwa yabantu. Msana nje ukudlala ngemizwa yabantu singadefenda singenzani senzeni. Uyabona miyeza njengoba nikhuluma nale ngane. Makukhona la beninganelisani khona nale ngane. Bekufuna niyeke ngoba bekufuna nibone lapho ukuthi sekuvuka ukuthi ingane. Ma ukuthi ayiyona ingane sekuvuka ukuthi umuntu onjani. Bekufuna niphume nje kuyona ngoba nina mabe ninga-investile kulento. Kodwa manje niyibuyisela lapha abantu ababeyikhuluma khona ekutheni kushuthi lento iyinto yosibanibani nosibanibani. Yayihleli ngampe kwakuthiwa ibhade lamiyeza. Ayikazi khonje omunye umuntu manje uyabona ukuthi lokho-ke sekubufakazi obukhona mase ukuthi ingane isibuye izothi umyeza uyifuna imali shuthi ngempela ubani uqamba amanga lapha umuntu nje obuye nenkulumo yenu la enihlulana khona nale ngane wayiletha la ku-TikTok uyena umnikazi wa yonke le nkinga manje esikho laba sebethi akubuye imali zabo bebeyifakile ayikho nje leyo nto bafowethu abahambe bona boyireversa abayirevesa kuma-akhawunti abo kuma-app abo ngoba bebeyifakele bona. Ma ukuthi abantu bedlala ibhanoyi abavuma abantu ukuthi lindizile liyandiza vele ibhanoyi. Ubuyele emuva kusekho manje. Wembomvu ngiyakudinga mfowethu sikhuluma into ebalekile hayi imphuphe le.